Ақылы Хораз. Қырым татар халық масалы. Күнлерден бір күн Хораз сойларына мұсафирлікке кетті. Yolda ona Mышық rast келе. Хоразны көргені Мышықның ağzı сулана. Айыжы Мышық Хоразны ашамаған еді. Çoğtan мен Хоразды ашамаған едім. Onun eti lezzetli, yolda mutlaka onu aşarım, деп düşünüyor. Ama ысынын да nazik bir sesinden soray. Canım Хоразчığım, sen қайда кетесің? Мұсафирлікке кетем. Çoğtan емчемні көрмеген едім, деп cevap бере Хораз. Айыжы Мышықтың lafı da hazır еді. Мен de өзімнің сойларымны көрмеге isteyim. Оларны көрмегенім çok vaqt oldu. Yürü beraber keteyik, ikimiz yolda bezmeyip keterik, dey Mышық Хоразға. Хораз ақылlı еді. Mышық оны yolda aşacak olғанын anlay. Хораз Mышыққа айтты: Yaxşı, beraber keteyik, ama yolda bizге köpek de qoşulacak. O da soylarına barmağa istey eкен. Mышық қорықты. Biraz yürüген soң to'xtaydı. Vay canım Хоразчığım, unutkanım, evde pek çok işim var. Şimdi vaktim yok. Canın ağırmasın tuğancığım. Soylarımızga başka vakit beraber bararmız. Men tek senin yolga çıkmağa isteyim, diye артына kayta. Хораз қуана yolunu devam etti ve emcesine barıp yedi.